ljudi, evo nas opet u Dart 69. Pa hajde da krenemo. Ja sam krenuo sve iz početka, sam igricu instalirao sve iz početka. Nešto mi je bilo zablokiralo. I evo ga, level 1 uspješno prođe. Idemo na sljedeći level. Šta mi je falilo? I evo ga ljudi, ovo je pogodak. I prošli smo drugi level. Level 3. Oprostite zbog ovog zvuka, dolazi mi poruke preko Face'a pa ne mogu se javiti. Got it. I evo ga ljudi, uspjeli smo. Idemo na level. Nice. Joj. Još jedna. Level 5. Ova igrica je prelagana, preporučujem je svim. Opa. Kako ovo težak level. Joj. Pretežak level. Još samo 2. O. Evo ga. Evo ga. Evo ga, još je samo jedna. Ne, joj, samo još jedna mi je trebala. Vidite ovo je preteško. Napišite mi dole u komentare je li neko uspio preći ovaj 5. level. Pa nikad neću preći ovo, evo te.
Ne, nešto mi falilo. Ajme, koji sam ja. Joj, opet. Vidite vi ovo. Obavezno mi napišite dole u komentare ko je prešao 5. level. I skinite ovu igricu. Joj. I to bi to bilo, ljudi. Ja mislim da bi ovdje završio klip. I vidimo se u neki drugi. Boo!